numvise bambwira ngo hari inka yanga Gisekedi, niyo mpamvu naje hano mu Bigogwe kugira ngo iyo nka muyinyereke. Aha ndashaka kugira ngo unyereke iyo nka yanga Gisekedi irebe. Iyo kirahari ngiriya. Aha ni iyihe? Iri hakurya y'igaju. Iriya ruguru hariya. Aha kugira ngo inyange byatewe n'iki? Izi nka yavuye muri Kongo ihungira ino bitewe n'amasasu none. Niza nka zahunze zivuye muri Kongo. Nizo. Niyo mpamvu yamwanze. Aha ndashaka kugira ngo rero iyo nkujye kuyinyereka ndebe iyo ariyo, ariko ngewe ndumva hagati aho mfite amasiko menshi. Twagenda nkayikwereka ngiri hakurya. Aha nibyo tugende njye kuyinyereka ndebe. Tugende kabisa, yaramwanze bitewe n'amasasu. Bivuze Gisegeti ako kanya yanga gukama. Noneho igihanga gukama iramutinya. Iramutinya pe. Aha wasanga ibona asa nk'ingagi hari, niyo mpamvu hari imutinya. Kagame peti wangu, isikubambe. We, Kagame. Kuja utafuta kuwa Kongo we. Mpamvu nimwe yatuma duhangayikishwa n'ingurube. Gahangayikishwa n'ikigoryi. Kuti ikigoryi cyaza kikagutera ubwoba, kikakumakira mu matwi. Kagira ubwoba, ntabwo twebwe abanyarwanda twaremanye ubwoba. Ngo tubone imbwa zimoka zitaryana, amasega amoka gusa kamukira u Rwanda, tukagira ubwoba. Inyiga guhuma zose ngo Kagame. Atansiyo, kuvuga u Rwanda ntabwo u Rwanda rukwiye kuvugwa n'amatuwarete.